thlir tu te chibai le vek ule mai ni som panga kan thleng le a voina po hian kan chanal thlir tu ten hun tha in chan kan be sei tun tum po hi gaza lam rut le phot teng u Israelin thona zale somruk zet mangin Gaza Strip ala bom zui zela Hamas tenan ngam lo chala chilan nomem ni ti thupui manga city lalrin omathuziak be chanin tunlai Middle East thilkheng kan thlir ho le don nia pusiti lalrin oma hian thuziak thatak tak social media lama min hlui thina achunga lom thu kan soi masa a du sakna kan hlan ngal boke nimin mei ni som pali thleng kha chuan Hamas lam hian rocket sang khat le zariatin Israel an kap to a Israel mi pakua an thito Palestinian lamero mi zale som pakua an thito ve thunga hliam tur zariat le somnga anumta Israel chuan tunkar thotan nia tang khan Gaza Strip a Palestinian hel ho Hamas le Islamic Jihad helte be na na chun zomin nimina ringot po khan fighter jet zale somrup mangin Gaza khopuya Hamas ho le nuai buk te chu bomin misal zalile somnga zetin an bitum mun zale somnga an kap al zuai tamaya akhungun ngun reng mai ni Gaza khopuya cheng Palestinian ho te po an mang ang thlabar an phili boi hle Israel Defense Force te hian Gaza Strip hi boruaka chau nilovin leilama lu chil an tumboka mase nimina kha chuan Gaza Strip hi an la tol lut lo deu Defense Minister Brigadier General Benny Gantz thupek angin Israel sipai sing khatle sangruk chutila khapin reserve sipai hi sang kwa zet a ko kirme kani Israel ram chimlam Gaza Strip ram ria Israel Armed Force te chu tank armor vehicle le artillery nen anin chop nai towa nimin khan artillery brigade hian tank mangin Gaza khopui mar lama om khothen khachu an sai ta tut dut maya chunglam boru ka tangin fighter jet mangin an kap zui reng boka chung ko pakhat member paruk omte annu raipor le an fati kumlia tanga kum sari inkar mi tenen an thi The Associated Press chuan Hamas helte chuan Gaza Strip atangin rocket sang khat le zariat mangin Israel raman kap to a Israel Air Force te pon thona mangin voi zaruk chuang Gaza Strip an pei to ni ati thotan ni le thole nia te khan Gaza khopuya in chhong sang chhong som pani te chhong kwa te building sang pathum lai mai an lo kap chim hum to a sen mei chuakin van boruaka paran lo chuan tir mup to ni BBC NBC Reuters AP AFP Jerusalem Post Al Jazeera News le Times of Israel te chuan Israel sipaiten Hamas le Islamic Jihad helte an beina wangin Palestinian zale som pakua an thitoa nopang somthup pakhat le meichia som pakua thiji nga telin hliam tur zariat le somthuman oma Israel mi pakua an thito ni inan soya Palestinian thi te hi Gaza Health Ministry soidana ni US European Union le Russia te khovel ram rang roi tu te chuan Israel le Palestinian ho tu te chu boruak ti al nasalo turin le in beina ti to pa remna zong turin an phut hloma ma se engma om zia om thei tak ri lo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza ram ria Israel Defense Force te chu a thei chen Hamas be turin malam panzel turin afuya Hamas le Islamic Jihad te chuan aman sang takan pe turani ati cholsan an latum lo hle ni tunlai hi Israel ram sarkar chiri lai tak ni in Benjamin Netanyahu po ani na taka chuan caretaker Prime Minister chau ani tamaya sarkar siamang tia in biak na kalmek po chu Acting Defense Minister Benny Gantz chuan tuntin muna ramin boina le harsat na tok meka chu wangin tunge sarkar siamang tia in biak na po hi kan party chuan a cholsan riang ati mia bok left party ngai Benny Gantz le conservative hardliner Benjamin Netanyahu hi in ngei mia lowan nia mase an nam mel mate beina le ral do na chuan anin thurual tlat si hi nam puiril ru an putna lai tak chuni ome Israel ho te hi tun ma an pu Abraham atanga Joshua hun lai thleng po khan
an hmel ma an do le an bei to reng reng chu oi a si ti tur om meu lova rot chimit mai thin na sataka sobji thin an hmel ma te zuwa vak lova na taka bei thin mi an nei ti bible apo kan mu khamo Israel chon Hamas ho tu lok mi som ni chu air strike mangin akap hlum to a chung zinga chon Gaza khopuya Hamas military wings commander Bassam Issa te rocket development ho tu te le cyber welfare ho tu te chuan rocket production ho tu le Hamas intelligence ho tu te po an tombuk building chopin an phin dar saka an thini Bassam Issa phei chu sang ni le som palikum khamit nulama ho tu berni in sang ni som palia Israel le Hamas ho te chu ni som nga chung an lo in do to a Palestinian sang zali chuang thi in Israel som sari chuang an lo thi to ani Gaza Strip a hian West Bank lam ang lo tak mayin Palestinian du rum zual Israel sarkar pom ve du mi alo Hamas pol te in thana an chaka chuwangin West Bank lam hi chu Fatah movement PLO lam Palestinian Authority President Mahmoud Ahmed Shroiten an opani Hamas ho te hi Israel US le EU ram ten firfiak pol ti in dan pon an nola Malaysia Muslim ram Iran chuan athlop pur mai ve thunga Turkey le Pakistan ngei pon an tran em ringot bokani tun tuman buaina hian Hamas le Fatah ho te po an tangrual sot ni in alanga Israel sarkar thil ti dan chu dawtlan zel an tum ve ni Gaza khopuya Hamas military council chu Mohammed Deif chuan akai hruaya ani hi Hamas military operation ruah man tu berte zinga pakhat ani West Bank ka po thina in thazar meke Gaza Strip a chau nilovin Palestinian ho te chuan Israel Security Force tenena anin ti boya wangin West Bank a mi panga an thito bok Safa News sina zia danin West Bank a Palestinian mi puipum khom te chu IDF sipai te chuan an dara boruak ti dai an tum na lama silai mutak life ammunition an kap chuak ni ina soya Ramallah khothanga Budrus khua a chuan Israel sipai te chuan Myanmar sipai ho ang main mi pui te chu silai takin an kap thoi mai ni omani hetianga Israel sipai ten West Bank le Gaza Strip lama silai te naw deu artillery manga mipuyan ka na hi human rights lam chuan soiselin International Criminal Court ICC phei chuan war crime case or theina ti in ICC chief prosecutor Fatah Bensouda chuan chui chiana war crime chuan International Criminal Court headquarters The Hague rorel sakturan ni ati hialani ICC chuan Israel hi war crime tia pu in Muslim ram then khatle Palestinian ho tepon anlo hek to thina ma se US chuan Israel ram hi ahum ve tlata chui arem tingai lo Trump admin phei chuan ICC ho tu nu Fatah Bensouda le ho tu then khat chu an ramazin lo khap sak hial to a chung laya Trump admin thil ti chu an dem loi mai to ni naw te thiam lo po ngai to lova chan lutuk thina US chu an pu ani ber Nimin Khan Israel sipai ten Gaza Strip mun then khat teng mangin voisom nga zetan kap dup mai chu Israel Defense Force thupuang tu Lieutenant Colonel Jonathan Conricas chuan leilama tangin Gaza chu bei thut ani theya chumi kong lo sial lok na chuni ati Gaza khopuya Zayton district Beit Hanom Jabalia Shujaiya le Der al-Bata muna sarkar building tepo air strike manga bei anni Israel chuan Hamas le Islamic Jihad te rocket sang khat le zanga te chu Iron Dome missile defense system mangin alo kap thanul maya mase Gaza atanga an ka tam le an surtir na satve mawangin Iron Dome chuan boruak alo balloon vuak ke vek thei mai bik lova Hamas hote rocket zali don chu Israel ram leilunga tla in Hamas te hian Jerusalem Tel Aviv Haifa le Ashkelon te anon ka pa Israel lammi pakua thito in hliam tuar zale som thum an oma Israel sipai pakhatina thi pha bok US Airlines United Airlines American Airlines le Germany flight Lufthansa te chuan Sunday thlengin Israel ram thlok tur an flight an cancel vekani
ei hi silai mu rocket le missile thok vel don pallo nana anti aniber tuten nge Palestinian Hamas te hi than em Turkish President Recep Tayyip Erdogan chu alawin tho saku kuk maya Palestinian mi puite an thlop tlat thule Muslim ram te tangrual tlata Israel beirona dem turina so mani Israel ram chu Zionist sarkar nun rong tak ngam zong te lake inti huaisen apu in Russian President Vladimir Putin te abethul Israel le Hamas helte boina ti top thuaya inka hai puana du'a US in Israel a thlop tlat po adem hleni Tunisia le Norway ram tenen Israel Palestinian chungchang ngai to na nei thuai turin UN Security Council neya phuta Pakistan President Imran Khan pon Palestinian mi puite an tran tlat thu an puang ve boka Israel thil ti dana dem hle ti soi Pakistan Foreign Minister Shah Mahmud Qureshi chuan Muslim ramte tangruala Israel dodal turina som boka US Democrat Congressional Member Palestinian American Rashida Tlaib poin US House mitui tlamevin achipuite atran thule US Congress chu ban phara remna kong zong turina phut bok China Foreign Ministry thupuang tu Miss Hua Chunying chuan US Britain le Germany ramten Israel an tran thu an soi chu demin China rama Uyghurs Muslim tran view intisia Palestinian Muslim te laka mai mit ching le an torna te hedu lova bengan hupsana apua US le European Union ramsom ni le pasari te chuan China Communist sarkarin Xinjiang province Uyghurs Muslim te dikna le zalen na le an sa khothil ra be saka China puin an lo soisel na sa hle to thina China Communist Party mi le sa som pathum lai lo khrek to in khremna an lo petoni naktuk Sunday ni khian UN Security Council chuan tunlai Israel Palestinian inkar boina chin fel dan tur an ngai tu chau dona an muang le hle ani UN Security Council meeting nei turin voi ni zet rotna alom tu a US chuan Israel tran tlata wangin omzenein UN Security Council meeting mumal a om theilwani heta po hian Myanmar boina UN a che hlei theilu ang tho khan thila thleng vele a China in US chu adem view lain Myanmar ram chungchang mangin US poina changlet ve mai bok US President Joe Biden chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu phone in voini abetua US in an thlop tlat ti hrilin boruak ti dai ture ro chuan a hrila President Biden chuan Israel chuan ama inveng turin dikna aneyani Hamas haute chuan rocket manga Israel ram ka atitop turania Israel point mi pui tortir lo zongin ma alave turani ati US Secretary of State Antony Blinken chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu le Palestinian Authority President Mahmoud Abbas te bia in boruak tilum zual lova in sum tona boruak mon siam turin angen loma ani pohen President Biden ang thovin Israel chuan mani inveng turin dikna nei ati ve bok Antony Blinken chuan Karlea Middle East Special Envoy ni turin Deputy Secretary of State for Middle East Region Mr. Hadi Amr chu Israel atir dona remna kong azongang Hadi Amr hi President Obama hunlai po khan US Special Envoy to Middle East na alovuan to thinani Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan boruak thalo zoka thlenma in Middle Easter Quartet anti-maithin US te European Union te Russia le UN te anin rol na fata tulani atia Israel dem na thu asoi boka mi puinu naute tor na thlen tir lo zong le boruak ti punlun lo turin Israel le Palestinian hautu te acha bok British Prime Minister Boris Johnson chuan Israel atan khop mai uluk takin boruak kan thirin kan ngai ven rengani Israel chuan mani inveng turin dikna neya Hamas hauten rocket manga Israel ram anka na antitop ve turani ati British Foreign Office Minister James Cleverly point hetiang thauhian Israel ten inveng turin dikna an neyani Hamas firfiak te chuan anthil ti chol san ro se civilian torna thlen lo zongin anche turani ti in Israel Palestinian hautu te fim khur turina cha ve bok
German Chancellor Angela Merkel ai o thupuang tu Stefan Seibert po in Israel an tran thu soin mi fir fiakten Israel ram an beina anti to patrol ati ve bok German Justice Minister Christine Lambert po in Israel an thlop thu soin Germany ram chunga judathisen kai huat na le sunagok mun beina demin Hamas laka Israel chet dan chu Israel ten mani inveng turin dikna an nei ti in Bonn khopui le Düsseldorf le Gelsenkirchen muna anti-Semitic wanga pungkhom te adem bok UN Secretary General Antonio Guterres chuan Israel le Palestinian ho tu te chu in beina ti to vat turangenin Muslim ho ten an thaser Ramadan zoa chotui takle zanre tui nai eina hun Eid al-Fitr chu tluang takin nei ro se chutiangin judati hun poimo po hulum takin mangro se ti in be tonna ti top tura abei sei thuasoi French President Emmanuel Macron chuan Hebrai le Aramik tongin Twittera tharum thona chu ti top turani remna siam turin pol pani te kange na cheu alo ti ve bok Egypt Qatar Jordan ram te chuan Israel le Hamas Islamic Jihad te inka haipuang tura Putin remna palai na anthok meka Israel chuan uksak ri lo hle ni inan soya Hamas haute chuan anrin le wantlang rin aidaya an mani be let na anto na satawangin inka hayan du maidon ruai anga soyani Hamas thupuang tu chuan international community ten Israel an nora Israel chu inka hai siam turin an phuta mase Israel lam hian chu ti maya inka hai nei an du ri lo ani tom deu tokin Hamas le Islamic Jihad haute han phir dar an du in antumril rudeu tlat ne na lang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu advisor Mark Regev chuan BBC News nena international community ten Israel chu inka hai nei tur an som le rot chung ringot chu omzenei lovani leilam thunun turin Gaza Strip an lut mai thaidon ne na la soi deu IDF thupuang tu Lieutenant Colonel Jonathan Conricas chuan teng mangin Gaza khopui marlam le chaklam voisom nga anan kap chin ti soin sipaiten Gaza Strip lu na tur malak na le kong sial na ani ati Prime Minister Netanyahu an Israel Defense Force te atul chen Gaza lutin Hamas le Islamic Jihad hote ten fai na tura mala tura afui na chu Hamas thupuang tu Abu Obeida chuan an ngam chuan leilama menon run tumin kan ram rondai vai ti se an chak lo ve viawang kan hlau therte lo ve Israel sipai kan lo man na rem chang tak turani ti in Israel sipai te chu an nu thuri zuamin an lo chau hir her hle boka Hamas haute hian rocket chak tak mai Ayas rocket kilometer zan hi ka phathei mangin Israel ram chanon vom thinani Brigadier General Hidai Zirber Israel Defense Force chuan Gaza Strip mun lu chhuah turin Israel le Palestinian inkara sipai raldo mi in peisa anom teu to ti soin fim khur taka mala turin asoya reserve sipai sang kwalai indo na mola liam mai thei tura kau kiran ni ati Lieutenant Colonel Conricas chuan nimina thlona zale somruk zet manga Gaza Strip anwa be na chuan lei noya Hamas mun po ati boy nolani atia the metro anti mai Hamas le Islamic Jihad helte tom na mun leiver a oma leiver zone ni an riat chuan chunglama tangin an bom mia zel mai ni UNRWA chuan Israel thona te chuan Gaza Strip muna refugee te kalna school somthum an bom cheto atia chung zinga somni le pali chu UN buat sai ania refugee makta doi khatle noi li zinga no pang noi ni singret sanga te kalnani ati communal violence athleng ve mek boke Israel chuan Gaza Strip Hamas le Islamic Jihad dral dawatum mek lain Hamas hoten rocket sang zaret chuanga Israel anon vomawangin zuda fir fiak hote chuan Lot Haifa Jaffa khwa te chuan Arab Israel an be chowa Palestinian tantu Arab Israel te la in khothen khata zuda hoten be chhotan boka chutiang boruak omchu Israel sarkar chuan poyati hle ti asoya Lot khwa phe chuan Prime Minister Netanyahu chuan state of emergency apuan pharingot mayani
hetianga Arab Israel le Juda Israel te inkara chi le chi inkara buaina communal violence hi me mi thoya ni lo chuan Israel sarkar huai tu te tan alu hai thak le inarin omani chi le chi inkara buaina chuak wangin mi zasari le somnga zet man ani to bok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Arab Juda Israel inkara chi le chi anga buaina chuak chu poi ati in nat takina dem ti apuanga atula ni chuan communal violence ti top turin khau taka dan le ko na ro rel mayani tur thua soi hiala Defense Minister Benny Gantz poin ramle namtran rol ngai huna ram chunga chi ang zonga in huat na omani chuan Gaza Strip a in do na ne tu ni ahar sa hleang ati ole tu na kan ngai khak le kan thlir ho ta kha city lalrin omat hoziak be chana tunlai Middle East boina chungcha ngani thoziak tho tu city lalrin omat chunga lom thu kan soya kan chanal clear tu ten in lo beng war phale ngei kan be se ye